Amerika yakangaranyijwe n'urufaya rw'amasasu rwumvikanye aherereye ibiro vya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ni nyuma y'amakuru avugwa yuko Donald Trump arembye cyane, yaba ari no mu bitaro. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuganye umujenerali wari ushinzwe ubutasi wa Irani. Kuri ubu ngubu bamwe bakaba batangiye kwikeka yuko ibi byabaye ku ngoro nkuru y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byaba ari ibitero bya Irani. Ibyo ni ibyikango bamwe mu baturage bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye kugaragaza. Amerika bakangaranijwe n'urufaya rw'amasasu hafi y'ibiro bya Perezida Donald Trump. Amasaha ya nijoro yo ku cyumweru yaranzwe n'uruhererekane rw'urusaku rwumvikanye hafi y'ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House. Ibi byahise bituma n'inzego zishinzwe umutekano zitangira ibikorwa byihuse byo kugenzura no gushakisha icyabiteye. Ibyo byabereye mu gace kahegereye Lafayette Park, ahazwi cyane kuba ari hafi y'aho Perezida akorera, ndetse hakunze kugendwa n'abaturage ndetse na ba mukerarugendo. Abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu United States Secret Service bahise bohereza abakozi benshi muri ako gace, batangira gusaka no kugenzura buri kantu ndetse na buri bihabera byose. Kuko byatangajwe n'umuvugizi w'uru rwego Anthony, ibikorwa by'umutekano byahise bikazwa nyuma y'ayo masasu, nubwo nta muntu ukekwa wahise afatwa cyangwa ngo hagaragazwe abakomeretse. Yongeyeho ko iperereza ry'ibanze ku gushakisha imodoka ishobora kuba ifitanye isano n'ibyabaye ndetse n'umuntu ashobora kuba yari yabigizemo uruhare. Ibi byabaye mu gihe Donald Trump yari ari Washington DC, aho yari yahisemo kuguma mu mpera z'icyumweru aho kujya iwe mu rugo muri leta ya Florida nk'uko bisanzwe. Nubwo aya masasu yumvikanye hafi y'ibiro bye, nta makuru yatangajwe agaragaza ko ubuzima bwe bwigeze bujya mu kaga. Mu rwego rwo kwirinda ibishobora guteza umutekano muke, imihanda imwe n'imwe yo muri ako gace yafunzwe by'agateganyo kugira ngo iperereza rikorwe neza. Gusa nyuma y'igihe gito yaje kongera gufungurwa, ubuzima busubira mu buryo busanzwe, nubwo hakomeje kuba hari ingamba zidasanzwe z'umutekano. Amakuru atangwa n'inzego zitandukanye agaragaza ko iperereza rikomeje hagamijwe kumenya ukuri ku cyateye ayo masasu n'icyo yari agamije. Abasesenguzi mu by'umutekano bavuga ko nubwo nta muntu wahise afatwa, ibi bintu byongera kwibutsa akamaro ko gukomeza gukaza umutekano ku bayobozi bakuru b'ibihugu, cyane cyane mu bice byoroshye kugerwamo n'abaturage. Nubwo ubuyobozi bwa United States Secret Service bavuga ko ibikorwa byabwo bikiri ku murongo usanzwe, abaturage n'abakurikirana politike mpuzamahanga bakomeje gukurikiranira hafi iby'iri perereza, bategereje kumenya niba hari ibikorwa byihariye cyangwa umugambi mubisha waba wari wishe inyuma y'uru rusaku rw'amasasu rwakangaranije imitima ya benshi. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubu ngubu zivuganye umujenerali wari ushinzwe ubutasi mu ngabo za Irani. Mbere y'uko tugaruka kuri iyi nkuru nyine y'ibyabaye kuri Perezida Donald Trump, byavugwa ko arembye mu gihe Amerika yivuganye generali wa Irani wari ushinzwe ubutasi. Reka mbanze mbibutse yuko mukurikiye Inkuru TV. Inkuru TV ni umuyoboro wa YouTube ibagezaho amakuru abatandukanye abari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi hose. Nimba ukarakanda kuri subscribe, banza ukandeho kugira ngo igihe cyose turonse amakuru bene nk'aya uzubo mu ba mbere bashikirwa nayo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kugaragara mu ruhame ari mu taraga. Ibintu byahise bihinyuza amakuru yari amaze iminsi akwiragira
ku mbuga nkoranyambaga avuga ko arembye cyane ndetse ari mu bitaro. Kugaragara kwe byabaye ku Cyumweru aho yagaragaye yerekeza ku biro bye biherereye muri White House nyuma yo kumara igihe ku kibuga cye cya golf kiri muri Virginia. Ibi byahise bihosha ibihuha byari byatangiye kuvuga ko arwariye mu bitaro bya Walter Reed Medical Center biherereye Bethesda. Iyi nkuru yaje isanga iyindi ikomeye ku rwego mpuzamahanga aho Iran yemeje urupfu rwa Generali Majoro Majid Khademi wari ushinzwe ubutasi mu ngabo za Islamic Revolutionary Guard Corps. Ivugwa ko kwicwa n'igitero cyagabwe n'ingabo za Amerika zifatanyije na Israel aribyo byaba byateye uru rupfu. Itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'uyu mutwe w'ubutasi kuwa 6 Mata 2026 ryavuze ko Khademi yaguye muri icyo gitero, rikaba ryahise rishinja Amerika na Israel kuba inyuma y'uru rupfu rwiwe. Uyu musirikare yaraherutse gushyirwa kuri uwo mwanya asimbuye Mohammad Kazemi nawe wishwe mu mwaka ushize wa 2025 mu bitero byagabwe na Israel mu gihe cy'imirwano yamaze iminsi 12 hagati y'impande zombi. Urupfu rwa Khademi rwatumye umwuka mubi hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika urushaho kuzamba, cyane ko yari umwe mu bantu bakomeye mu rwego rw'ubutasi rw'iki gihugu ndetse yarazwiho amagambo akomeye ashinja ubuyobozi bwa Amerika ubushotoranyi. Mu mezi make ashize nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yabereye muri Iran muri Gashyantare 2026, Khademi yari yatangaje ko hari uruhare rw'abanyamahanga cyane cyane abo mu bihugu by'uburengerazuba mu kongera ubukana bw'iyo mishyamirano. Muri ibyo birego yashyize imbere Perezida Donald Trump amushinja kugira uruhare rutaziguye mu guteza umutekano muke muri Iran. Yavugaga ko hari abantu barenga 10 bakomoka hanze y'igihugu barimo n'abakorana bya hafi na Israel bagize uruhare mu gutuma iyo myigaragambyo irushaho gukomera. Ibintu byafashwe nk'ibirego bikomeye ku ruhande rwa Washington. Ibi byose bibaye mu gihe isi ikomeje gukurikirana hafi umubano utifashe neza hagati ya Amerika na Iran umaze igihe urangwa n'intambara y'amagambo, ibihano by'ubukungu ndetse n'ibitero bikomeye bikorwa n'impande zombi. Kugaragara kwa Trump ari mutaraga byaje mu gihe igihugu ayoboye gikomeje gushinjwa ibikorwa bikomeye bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati. Ibi bishobora gukomeza gutuma umwuka w'intambara ukomeza kuzamuka. Abasesenguzi mpuzamahanga bavuga ko uru rukurikirane rw'ibyabaye rushobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere ndetse n'uw'isi muri rusange, cyane cyane niba nta rwego rw'ubuhuza rwinjiye mu gukemura aya makimbirane. Mu gihe Trump akomeje ibikorwa bye bya buri munsi nk'umukuru w'igihugu, ibirego bya Iran byo kwicirwa umuyobozi wayo ukomeye bikomeje gushyira igitutu ku mubano w'ibihugu byombi, bikaba bishobora kuvamo indi myitwarire ikomeye kurushaho mu minsi iri imbere.